بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jari niya mga palanggungan sing kami ha kami Islam, alhamdulillah, yari na isab kami hawak to na to. Amoyin programa sing kita niyo, paay na tadhabon. Harap niyo napakain. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay rin nga pangasubo, mangharap na to napakain. Biya na sinagi, wairoon da, inida kanan na to dukaing, buat malingkan subaya harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah. Pagoy kamu. Bangganta niyo magoy, pagoy kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa baboy na kapagoyan na to. Jari niya, waktu ini biya mga kiatagnaan na mo sin, biya da sin waktu ini, intungod pa aming program ito, kiatagnaan na mo sin nasabot in salatul jamaah, iwan na sin amin kay napusan niya, laong taamuin salat al-Qur'an. Pasaling niya, to kakunahan siya, daruri, amin sabay na tutod ka. Sibu da jumatoy, bandi jumato, kakunahan na to in mag-ingat kaniya, at supaya kung waktu jumato, na ingkita niyo takama. Jari niya, hasawabid to, asal in biya mga program na to ini, tungod paparkala, amoy in, kakukunahan to, sing kita niyo. Kanini biya mga in maudo na mo na ini tagnaan na mo habihayaon tungod paparkala amoy in laong ta hakitab piya pakay na mo ini hakitab Sheikh Abu Bakar Jazairi heri kita hababur rabi pagyanon fil ibadat at ining katansin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah balikon na to ini at iniya sabab na in pag-akama biya na sinagi magbalik-balik na sadya bihan inamin kakunahan sing kita niyo sabab na inya to magbago sim panumtum magbago sim pangingat asupaya tiap-tiap waktu umadop kita pa Allah subhanahu wa ta'ala bago in amoy in ini pamarasahan tasin tungod paparkalahin ng unta, biya sa kaulaw-lahain doon na dya natuhi alok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari, inihangkan biya mga napikil, intungod pa long tabalikon ta inini, hati hunta marayaw, sabab na sa lago-lago ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, nabista mo na yung sambayang. Naampay mga ini, mataod-tuod kakunahan na to paingaton. Aon dahing mga ini hihinangon sing kita niyo kaywanan tumoy magtuy pa amin pagsambahayang mag ini timindog rumuko sumujud limingkod sumakawa aon din dito hato wala misan pa na haatay marayaw nahinang marayaw amparin dito hato tumagnain pakaradyaan supaya natuhatihon marayaw biada sa pantun si mga maghinang bahay bukon saan magtuy-tuy ato pimpatindogon. Subay inot-inot bihan dahil hauno. Maginang nakita sing ganta amo intindukanan sing katantan sin hisasangunta pahukuton na ay niya to uusya to ang patindukan sin hag. Uus sin hagi o ng paringdingan ang panaisap kita sumakat pa amin sumunok kaniya. Bihad to rin sa bahayang na inya to katanta mang sa upamari tamapaunay niya to mapatindog larak din bahay. Biada sa bahayang mangkaulumak sumagtoy pa sa bahayang way pamisaning katantan mapatot mo hatihon ingaton na inyad to lang ta di tamadaw hat inamuin kamakbulan sinamuin hinang sing kita. Iwan ing kasungan niya simbihad to maluhay pahil-pahilon sin tauin hinang ini.
Sabab nung ngayon, makaanda to magsambahayang. Way niya kaingatan, doon to hadyahamin. Puunan niya to, asal bibista na kanain karayawan. Naman jari niya to, hikabukit na paulihan. Madto na magtoy pa amin hinangyad to. Nain yan, aun wakto, inyad to, hikakulang sinamal sin kita niyo. Ang parang na to, maurol din amin puunan niya, ding hapanagnaan pa, way pa ko nakatindog sin sambahayang, bistahon na kayo mo sinulaw tala sambahayang. Kung mabiad din. Ha? Way mo pa kaya titindog. Bang mo nauruling kataan aturan hipahinang sinallahu ta'ala kato na hinang ta naurul, bistahon na asal sambayang. Way mo pa kaya titindogin sambayang. Yan. Salta duahan pa ko si mga malaikat. Na, duahan pa ko si mga malaikat. Sa lokay wala pa ko nawatal din. Sa kaino, wala pa nawatali namin biya mga pagtakama mo sin pagsambahayang. Sa bang mayan sa gatuan, in dokay mo ronong yutakad, at inahiminang ko si Parkalas, yun na sinabi sa Na mo na sa to. Akan na lang ko, subay mauro, laminin, mataod din nga mga kakainang, kalupante na mo binin ka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipahinang. Ang pabiraita ang kita sing Quran mahamulya, wa ma atakumur rasulu pakhudu, wa ma nahakum anhu pantahu. Ingkatan sinamuin tiyang daakan sin Rasul, kakahinang amin piatarang niya kato kataan, subay na to urulon nito. Hinangon, na uno-uno yung sabing parkala amin di in Rasul mabaya hipahinang kato, subay na to tangkisan ng mga yadto kataan. Inshallah, hari pa kita makatagna, sin tungod pa parkala, balik ko na in long ta ini mamisara isang kato tanyo isay kalim na ding palita po to. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah mga palangwan ha kama Islam, amuin yan kamugayaon jumadjaka kamo programa sing kami wasing ko kalasahan di tempat mulia ini di Hanidaud Islam, programa sing kami pagtawakon paay na tadhabon. Amuin lang ta malukay na naman nagkatagnan, alhamdulillah. Lang ta yayaon biarag bos biyuhi na mo nagbalik po asing kabisihan lang ta sindimaway. Inshallah subhanahu wa ta'ala mga palakon ha kama Islam, in limaway sabto at tawagan dumahad biasin namon waktu yaon ini. Nauwas na mo na lang tabisara iwan siguro karasahan impaliharan sin hukuman sin salatul jamaah katuan na sambahayong jamaah sampay lang ta nakaraton kami pa muin lang ta salatul kusuf atau kan salatul khusuf pagsambahayang lahu doon nakalaho bulan atau kan lahu suwa amin kagunahan day sabsing kita ng suway hatihon karena na lang ta na nagjato hamasa nato bihayaon ni mga parkala ini supaya mahinang sing kita in nahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam ha waktu niya long tamo in kasakupan in paglaho hajaman niya bang unin hinang niya na amoy din urulon tay sa kahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kananapi na mo in mawdu yad to karna na pasasin na mo kabar long ta diungugta sa social media iban na sin mga long ta report si mga sila mag dirihil news yan katwa na paliharan sin parkala yad tulong na jumatu sin petsa katlawan tagi sampay sabya jumatu res abdul katwa na inamon parkala yad to. So amo yad to in sa baban may talong tabi mga natapik inyad to na online sabay tay ni long tadi ha petsang putag 5 na isab sin February mao ni sab kun ipugtakon kusuf salatul law ta kusuf ada sin kusuf amoy in paglaho sin suga adlaw kaari na Allahu alam lang ta jumato na katawari na inadto asal na alhamdulillah kaya tanda na hinangon bang uno in mga lang ta mapatot hinangon hindo kato sin agama Islam salda na hinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na salda na dakailay na sin kami rendiha ini in kayfiya sin pagsambahayang kaniya insyaallah subhanahu wa ta'ala na kung ano wakto jumato magbalik inadto na lang ta mahinang ta anytime bang jumato yadto haway roon lang ta paghawalo sin pagkatayan insyaallah ta'ala na kapahaman ta na hinangon nahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niya mga palangguan ha kama Islam habiyaon na lumaton kami iwan siguro ko kalasahan paamoy lang ta mawdu pangadyon sing kita niyo kaunahan nabigyan karna ini parkala lang ta pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala ang pabiya na sinaki in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin mga palangguan ha kama Islam
magkagunahan suway makaamo haamoy aturan kabayaan sin mahasud si Allah, makaamo kakahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab na malukpas in ibadat, bang mutyunay ha long ta bukun kaamuhan, ha aturan sara, amuin long ta piaturon sin Allah Ta'ala, pia sampai si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kagunahan sin kita niyo subay pangadyon in mga aturan sin pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Labi luwa, laong tatungod pa kasutsihan ini katuan na sabmay ta na yung kasutsihan ini mga palangon hakama Islam na malago enroll ni hakama Islam. Karena in akamata na dinon tahir katuan. Akama sutsi. Natin niya, suway in kasutsihan yaon hataon nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in agama piyag-agama niya agama sutsi. Damikin niya Allah subhanahu wa ta'ala sutsi. Nari siya manay-mai, manaykan suway raisab sutsi. Inna Allah tayyibun La yakbalu illa tayyiba. Inna Allah subhanahu wa ta'ala sutsi. Di siya manay-mai, malingkan suway raing kaaunan sin ibadat. At tawakan sin kakahinang sin taoyan, labay rin ha sutsi raisab. Maniyot-yot katuan hari kita makadto pa modo edto. Na ini ni amoy nin iusal Imam Abu Hanifa katuan. Hawak to amon na kita siya hajaman niya dito hatabo biya ng bukusog miya manaw. Muslim inusog yadto. Pag-uus ni tagha nakasakmit kimawa biyan apol darangan sintao mansanas. Paggawa na sin apol ang pasyan nukin-tukin minig. Kita sindua matahi Abu Hanifa, rahimahullah. Na natarsanggang kibla ni Abu Hanifa sa winsugyaw ng kakilahan na mag-ibadat pa Allah Ta'ala Muslim. Na yurol niya mangharap pagkain, sampay simod palong biya ikato iskinita biyang gatuhan pagsuot man to. Pag kita niya, ay kita diuhan isa man to pa amon, tao barhajat, amok, dito usubyahan, pilay adlaw lawin naka, unya hapdi. Na amoy yung tiyukbalan niya, sinamon apol, tiyakaw niya, sakmit niya. Bukod sa ikimaon. Bukod sa ikimaon. Nanay nyo, nabuhan pa, ay ikaw na yung taon yun, nabuhan ang ipanghati niya hinang na yaon. Kung nabuhan ipanghati niya, nakamot, wala ipanghati hinang na yaon. So, in panghati lang ta, aturan sa kasin Allah subhanahu wa ta'ala, di magpapasad ba ka ito, among gabilaan mo na wala na kaamong. Manra aming kumungkaran. Kanyurayan kong jadi. Amo yan hinang sin mga lang ta, ulama, kamuruhan, di ang makasandal mo, di makasagda, atawakan, di magpatumtum. Hakato tayo manghuran bang nasa. So, bro, nilagyan to kang bang sila di magkaiba, magpasad sila, na siligay mo sila, dadagat sila matala. Nanta na lang ko, pagdawalik-balikan ko lang ko, ang wakti mga ulama, biya boss may ng kontrabidang pangatod sing kaiwanan. Pasalaw na nakikialam dyan, bukod nakialam. Dati niya mabaya, magpatumtum sa ata, sumahawi, na subaya, magkaamoy na kahinang ta. Hari, tama daw natin mo, kasi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naman dyan ikatuan, kato niya na iado pinusugyaon, lang natuan, kita ko lang na hinang mukha ina. Lang namin kita. Kita ta ko lang mabiyan, di mabaibihan, nakasakmit ko bukapon. Kaya ko minapon. Sa lang na, kaya mo naman bukay mo, yun, ta ko lang harap mo pagkain. In fairness kayo mo sa masin bahasa, piyagsadak ka mo, pausog yan. Barhajat. Uring panghati mo sinahinang mo yan. Marayaw to, mani. Ano lang, nahinang ko ka na, panghati ko marayaw. Nakita ko na kaya marayaw hinang mo. Hanggang tako euro, sa tayo natanda ko, hindi ko mag-ibadat ko. Muslim ka, magsasambahayan ko. Sa nakainang ko hinang, hapanghati ko, aon, sagdahon sin sarado naon. Na ang kanta ko yasuong, marayaw panghati. Manang panghati ko marayaw. Namita ko na kayang marayaw. Ispilan ko na kako rin yung buhan dito. Nalaunan ka na ko na kayang marayaw. Pasal lang mga hadis na bayat na wasa ko. Habay ka si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa wala kita kata niya, buhan pa yun. Nalaunan, in Nabi na mayta, amara sin hadis, siyo-siyulong na makahinang abok kang iyan, isulat na kanya buok, kang iyan. Damit ka lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyo na makahinang abok karayawan, isulat kanya, buko na dyan abok karayawan, kaman, hangpo karayawan. Wala hasanatu bi asyam saliha. Hinabok karayawan, di patun siya Allah telah magampu. Nalaw na nanakaw ako kainan, hamog din tangian ko. Impag sadak ka ko naman, po karayawan. Na inang po karayawan, mayroon sa sinabok karayawan, ang pasyam karayawan nakapin ka ko.
Nalong na, on pa, nakauntog pa ako siyang garewan, hanggang ko lang yan. Sabi ito yung panghati ko. Nalihangi katuan, nadamil pa dalil. Sinagli na siyang panghati niya. Hati niya, hibutang niya, yung dalil, matupang butangan niya. Sa ada, wala nila paham marayaw. Na, long niya buhan ni patay manghod. Na, unay sabi ni kasoy-soy mo lang nagkako, at tawakan ni ka, daawa mo. Habay kasi Nabi sallallahu inagisin Allah subhanahu sallallahu Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Inna Allah ta'ala sutsi di manay maimalingkan subay resab. Sutsi. Inna hinang mukainan hoon in maksud mo nagsadaka siya kyawa mo yung pagsadaka mo ring halummi bukun sutsi nga sabihan to na may tain Nabi di tay maun in kakahinang mangbukondeng ha kasutsihan. Sabihan to in hinang mukain atuan hundungan na karna bang imaksud buat bang makauntong ka wayron ka na in pagsadak ka matod ba bilang sadak ka sana sadak ka mo indeng ha kiyawa mo ring halumni. So amayad to mga panahon haram Islam in kahalagaan sin kakahinan suway halom sutsi iwan lang ta aturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala minsan pa inyat pamarayaw bang wala na kaamu haaturan kawayaan sin Allah wa ta'ala kakahinan yan di na mabilang ibadat. So amayad to in lang tasong na mapisarahon iwan ba masahan bang di magbatok hindi magbatok niya doon hamoyin aturan hinang mapatot hinangon magsulang siya naridad to makahawak siyang karayawan. Minsan papyari mo niya kung karda sin 200 wala namin karda sin Allah talawang kakahinang mo nagsulang da na di kaya suwere makad ang muna katuan paamin aturan biyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naman jari long tahangkan biya mga nasabot sin kami in tagnaan talong ta pangadjian ta doon na amin kasutsihan sarab na ini matarang bebay ta kato in kasutsihan daw ta tunga lang niya sim pag-iman at tuhuro syatrul iman at ini doon ha amin kaptangan si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kasutsihan tunga sim pag-iman sarab katan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun siya aturan di timindog in ibadat yan bang di dumaway ring kasutsihan katan. Correct. In pagsambahayang makauna in kasutsihan. In pagjakat damikyan. Sarab ini alta suray siya ring labay ring hamalano. Asal siya sutsi ang patay mauni sa binjakat mo. Bihan, damikyan maghadji kau suway resab in piaghadji mo yaon alta sutsi resab malano daysab in katantan suway siya rin ha kasutsihan lumabay sabi to tagnan na mo hari pa kita sumampay maun pa amin maksud amo na in ibadat sa bahayang insyaallah subhanahu wa ta'ala naman jari doon ha amin pangadjian tayo ni in tungod long na sing kasutsihan wapihi salasu mawad. Aun siya to pangadjian suway na to maingat marayaw matiro sa marayaw in tungod pa amoy in kasutsihan ini. Kaysa niyalong niya al-maddatul ula fi hukmi at-tahara wa bayanuha. Tungod pa ni hukuman sin pagyanon kasutsihan iban sinamuin katarlangan niya bangbiya din ka nilayan niya magtumagtubihan supaya kahatihan na to amin nimukmok kalong simpang ini pangatayan na to bihan supaya ron kita himinang kaniya yaon iban yakin amin masiguro mo na wang mo yaon hinangon tayo maon dyan Allah ta'ala ng mal mo ang matin maksud na long niya in kain tahara wajibatun bil kitab was sunnah in tungod pa min tahara kasutsihan iyan wajib amoy in iban katarangan dahil sa Quran iban sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dia nasim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu suratul Maidah ayat 6 bang sa upama launta isiyo nabihan in aun kaniya junub nasubay siya magsutsi bihan sabab bangin tao taga junub amin tumunay siya sindatan sin Allah ta'ala ritay maunid to so bukod siya sutsi na subay siya muro na siya baaturan biya din pagsutsi rin nga junub inyan katantan biya way takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini gumawa day niya bang tamaurol na pakaniya damit kaya besin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala
Watiyabaka papahil. So demikian, misan to intamungon, sumira siya sutsihon. Di kau manjari memakai sintamungon tiakawan. Di tayo maunin Di. ibadat mo. Demikian, piyami mo sintamungon niya ang piyang kawan, di kayo tayo maun. Di. Hati niya subay siya in pag-usaha lawayreng haamuin halal, hasupaya in katan ibadat na makaikaw sintamungon niya una. Ini halalun sin Allah subhanahu wa ta'ala tayo may mga yan katan. Amo yan. Demikian binta sin Tuhan na Rabbul Alamin, harugaing ayat, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, doon siya makuyag haipon niya amoy daran nagtatawbat. Iwan demikian, doon siya makuyag haipon niya amoy daran nagsusutsi. Bihan, sa babong pagsutsi, bukod sa jamin lang tasubay hadya kita ini magsambahayang. Adapun ini mu'min lang ta na sutsi. Iba naman din kabayan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kato subay kita sutsi sadya. Dahil hawak pa waktu, hasupaya isa inamuin ini kahurot sinamuin pagkatautabihan masiguro ta kung waktu lumagpak kato manahot lang sa maig din kato in kita lang kasutsihan hasupaya ng Allah ta'ala tumayma kato. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah ta'ala sutsi na di tumayma bambukunda inipon niya yan sutsi ra isab. Na sumunod din doon lain ko pa ini pindo ako tungod pa aning sunnah beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, amo yan itong mga paranahang Islam, yun lang ta nasabot bilang katarangan katon si Muhammad. Amo na. Ayat nasabot mukain na nawas sa mga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to kataan, manunjoki sin kawajib sin pag sutsi. Bagay ta, nabangkin halam sin kitang lamamul niya. Naramik yan, kung mawa isang pita dalil, dahil nakabtangan sin junjungan na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpatarang damik yan, sin ka wajib, sin pagsutsi. Kaya wait sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inaki niya, miftahus sala at tuhur. In kunsi law niya sin sambahayan, amo na yung kasutsihan. Sa kaula-ula, di mo maukab in sambahayan, bangway roon kunsi mo. Bangway kasutsihan. Bangway kasutsihan. Meaning in kasutsihan, amo ina in kunsi sin sambahayan. Amo yan itong mga paranamang Islam. Natin niya, masika, wala na tahod pa sambahayan. Bangway roon kasutsihan mo. Amo na. Sa bay tahamog bay tagatuan na nasa lata ni manlawo ala. Ay di masampol na. Mayroon sambahayan sa bukta, mayroon kasutsihan niya. Natin niya kasutsihan bilang kunsi sin sambahayan. Yan tumatarang abay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian habok bay ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam law na la tuqbalu salatun di ghairi tuhurin. Demikian lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam di lang namatay main sambahayan haway roon kasutsihan. Dahil ini terpetar lang na. Lang si Nabi sallallahu di matay ma in sambahayan bangway roon kasutsihan. Artinya bangway roon pagkutsi in sambahayan mo raja kun sin Allah subhanahu wa ta'ala biya ka wala na ka sambahayan. Samsa mo na si mambahayan bang in kaunan mo bukon halawon kasutsihan. So amo yan to mga palangwan nga mga Islam in hikaru hadis beta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikatu hadis kaya bay tadihay ni law na at tumuro syatrul iman. In kasutsihan lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam in yan hangtunga sin pag-iman. Hangtunga sin pag-iman mga palangwan nga mga Islam. Minsan kaula-ula in aram Islam hibutang tabi sinamunlaw ta ligong inikat tibo siya. So, mangyaw na kayo ng kasutsiyan, hangto nga sin kasutsiyan nakawa mo na. Ay sin pag-aram. Sabay ta, pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, inakawa mo na ng tunga. Kala sin kasutsiyan. Amo yan to, inday tagato, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagsutsiyan siya, mga panahon na aram na Islam, hangto nga na sin pag-iman, inakawa mo. Amo yan to, inkawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalin aram niya sutsi, damikyan in taon nag-aaram, ha-aram, iniswaring kaulan niya isab, sutsi, matarang niya tugayta, sinallahu subhanahu wa ta'ala, matarang na isab, hawayta si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Amo yan tukatuan na po sa dalil na sabot niya ini, tungod lang ta, hawayta si Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, manunjoki sin hukuman, inini, wajib in pagsutsi. Na damikyan lang niya, imbi ang mga kasutsihan, namagi nagduwa.
Nabahagi nagdua in kasutsihan at taharatu qisman. Zahiratun wa batina. In kasutsihan duang kabahagi. In hambuk lahil, lima lahil siya. In hikarwa niya nakasipok siya. At niya di mo kitaan. Batin. Halawm. Na taharatul batina. In pagyano namin kasutsihan lang talimalahil, hiya tathirun nafsi min athari dhanb wal ma'siyah. Siya na in pagsutsi sin ginhawabaran dahin harakas sin hinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang maksiat. So amin nakahinang nakaw jimato na ibang sinamin ini yung paso mo hinangon inyong katantan na hasaban niya makamako do sa hamin wala mo pa na hinang hatad dyan yaon aun waktu inyaon katan bistahon na kay budusa sin Allah subhanahu wa ta'ala na uno in hipanot si kaniya bukong siya sutsihon sin tubig sin uno na sumagawa impanot si kaniya bitawbati as-sadiqah amang pagtawbat batang-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala so min kulli dunub wal ma'asi aming katan sinamla hindi mga pagdusahan na hinang ito sa rundon bang aundusa na hinang mag-istigpar sa rundon mga yu kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taima siya't sanggupan na hindi niya hinangon rumangkis siya al-iqla at niya umukat siya rin hamin masyat yaon sa rundon in pag iniukat niya simbaran niya rin hamin masyat yaon tawbat na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala magtuloy nabiya din pawang amin hisukat mo pa Allah ta'ala in amin pangayo kaampunan kanya misanin amin timangkis na kau inya ito na hinang na magtuloy pagtawbat na pagsutsi na yan na inyan katantan lauta biyata gato tathirul qalbi min aqdari syirk amoy pagsutsi sin jantung sin kita daing haamoy lumi sin kasirik sebab lumi dakula yan sakit dakula inamin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sakit dakula iwan sin pagkalukalo hauno pagkaradyaan biyata amin di ka makauno sababin hinang aun pagkalukaluri tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan nini subay kita to maingat subay way pagkalukalo ta sumudin yakin magtuy kato bang kita himinang matahan to ta inyong kataan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kaya natural na siya ang kanakaunan tatod maingat bag maiging paghawal maiging pagdiniduarwa bihan damit yan inyaon subay rasya kalanuan inamuin long tajangki hamok na siya sakit dakula bihan ang paing sakit ini bakas na biya mga kaya lecture tali mawayad to yung mga inikatantan amin sakit lang niya di ka na naman si mano siya hawak to niya kabuhi doon niya na ka na naman inikatan pagbugtusin napas niya dito tumagna yung sakit imbisa sinamin sakit si mga inikatan in pagsirik in pagkalukalu atau pagduarwa in ini jangki ini pag-igil al-hid wal-ghil wal-ghish wal-kibir wal-ujub wal-riya wal-suma ini katahan sakit ang pajimadya to ini bukong sadya mga tao wayron pangirab sampai tao amoy nagdaraawa ang panghati bangdi may ginini di kalanuan in jantong niya ang paing sakit kumugdang ini katan harap pa jantong di kumugdang pajasad ta in kumugdang pajasad kaubatan sa mga doktor sa sumako ba yung masakit ini jantong ini di kaubatan in makaubat na kanya Quran pagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala sinamin dosa biya na sinyad to dosa maksiat inyan katantan maig siya so urin hinangon doon haon hipagubat kaniya sin ini pagano al-ujbu in-ujbu niya amin pangwan siya ng bukmano siya rin budnal proud siya waran niya wayron makato kaniya mano siya isa niya ingkatan so wayron kaniya siya nakakiyara siya nakatayang babaw bihat to wayron pakatawhon niya mano siya bihat to so nakajaib siya waran niya in riya damikyan amin bang siya mag-ibadat
na subay ang kikita niya tao, makadaka kaniya. Kasi ang nakita ka, Paniya-panayawon bikan. Niya to. Yun sumay isab, bang siya makahinang na sinamin ibadat isa-isa niya, ipanusin niya isab. parang huwag mo. Yan, inyan to katano, yung nahalkaan niya. Hangkan na yung uwat doon na ini damit yan, bukod siya kahukasan sin ini tubig, sinununo, ikahukasan siya sin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas pa to Rabbul Alamin, iwan yakin, namin tantuhon niya, hinang iyon katantan, amin ini, mapindain namin hinang niya katanid to, nasabutin to, maon pa amin hinang kumasi siya at tawa umug siya sin hinang marayaw. Piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon namin marayaw siya in nagmarayaw kaniya. Bukon, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan. Damikyan sa bayaw do, diyonin helm. Pagpatiyan si mano siya. Ini, hadugain, pagkahiniya. Pagsabunnan, pagpatiwaba, iran sinamiin uno-uno na maksurun niyan subay tukar na sinallahu subhanahu wa ta'ala hauno na amin siuran sin niyat niya iran sin amal salih amad to na manjari amin nin lang ta taharatu al-zahira. So, alhamdulillah, mga panahon na kami sa Al-batina. Inyad to, nasabot siguro pala sa doon, amuin lang ta barian sin kasut siyang katuana. Al-batina. Inyad to katan. Nasabutin tayo doon katana mo in lang ta paniharan sinamon at tahara Al-batina. al-batina. Kasut siyan hakabatinan. Amin Pagtawag ba ni katuan sin basang res na internal purification. amo na to do. Amon halawm. Biyanin kali mo magsutsi sin halawm. Kaya mo yan to. Amon di mo kagunahan lang tadi makawa kuskusan sa Sabi di siya maka physically. Di physically di ba yan to. Di siya. Di ito makawa. Di may. Di may. Sa amurain lang tanasabot mo kain na mo ka ikhlas pa Allah ta'ala. Iwan pagtawad lang tamin kasabunanan. Sa manjari iyan tumatarang na kaya ita daliway ka to siguro palasahan in paliharan sinamoy lang takasot siyan tungod pabapin. Biyawan lumatun kita pabawi ang karwa amo na inlaw na at-taharatu al-zahira. Pagsut si law ta haka lahilan. Limanahil. Amo na inipurtaw na external katwan. Mga internal purification, external purification. Law na nilay ka to si mga law ta fukaha. Haway ta nila law na hiya taharatul khabas wa taharatul hadath. Amo na in pagsut silaw na taharatul khabas wa taharatul hadath ini lalayon ta inshallah subhanahu wa ta'ala. Pero untay na buwak lang na fataharatul khabas takunu biizalatin najasat bil ma'it tahur min libasil musalli wa badanihi wa makani salatihi wa taharatul hadas wa hiya al-wudu wal ghusl wa tayammum. In pagsut silong ta hakatampanan amo na indwa na sabot taharatul khabas wa taharatul hadas arapon na taharatul khabas pagyanon maaon siya labay rin pag-ig sin najis mag-usal sin tuwig sutsi minsan pa isab lang tagatan tubig in taghukas mo suway pa isab kita umin tubig yan taghukas mo bang inyan ka buwa din sa sutsira ka ato lang malanoda sutsi hikapanutsi amo yan to in namon lang ta panghido ka to sin fiki hati niya ulo in iyon najis yan to how no tampat in najis iyon muna min libasil musalli dahil hatamungon sin mga magsasambahayang hati na bang kau sumambahayang lagi lawa ini mang sumambahayang kanuan misal mo kung pagsambahayang mangkamamagay-bagay kamo na rin sumay kau hanang sutsi at tawakang sutsi intamungon si ulog mo amo yan to yung kagunahan so may tanay ng Allah Ta'ala may sabot kain na inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin in Tuhan Rabbul Alamin lagi makasimalasa hata o mamasag magtawat hati darun-daran nagtawat po Allah Ta'ala hapadusan magkahinan demikian makasimalasa ng Allah Ta'ala hata o amin daran nagdalano singgin hawawaran niya dahil halawang pangwa ang medyo katuan ng mga maksud magpulang magawisin ayon sa Allah Ta'ala narinig mo na lang na insut simon in najis ini pag-ig ka niya tuwig sutsi dahil hatamungon sin magsasambahayang ikaysa hikarwa iron niya in najis doon ha ginhawawaran niya ginhawawaran sin tao musong sumabahayang niya karuan amo yan tulabiluwa damit ka ni kato tampat pagsasambahayangan niya suway malano dahil ha najis
Bangso pa maon lumi rin doon, nawilang na just suway na lanuan, ini paglanuan niya, amo rin tubig, sutsi. Oh, sutsi. Amo yan to, inding ha mga lawta na sabot, taharatul khabas. Higarwa mga pulangon haram na Islam, taharatul hadas, pagsutsi, atawakan paglano ng hadas. Ini lang sa mga ulama, maon in kasutsihan mo rin nga hadas, lamay rin nga tupagkala. Tupagkala, hikaysa, maig ka rin hadas, masutsi ka rin nga pagtagon hadas, doon nakakataon hadas, akbar atawakan asgar. In hadas din di ini, long na bang hadas asgar, kalanuan mo siya, laway rin nga pag wudo. Mag-uno ka, mag-wudo, mag-ail. Mag-ail ka. Atin na in pag-ail yan, pagsutsi yan dengan hadas. Hikarwa, pagsutsi yan hadas, amunain al-husul. Atin na mag-uno ka. Mamaygo ka. Mamaygo. Ini ni, lang sa mga ulama, in pagpaygo ini, pagsutsi sabing hadas, amun hadas dakula pagtagon. Alapon hadas, lang tagatawan sibil-sibi, na ayil hadya makaig ka niya. Maig na siya ayil. Hati na malano na, lumano na, inta o rin hadas at sibi, bang siya makapagbudo. Alapon bang siya taga hadas, hadas dakula, suway siya mamaygo. Wajib ka niya, in suway siya mamaygo. Ini ni, lang taing kay fiyaha ini, pagpayo, inshallah, matayin po na mo rin masiguro ka na siya. Maabot na siya, inshallah, talaman to pamin hantang sin pagbudo. Atawakan hantang sin pagtaygo. Damikian, maauning kasut siya ni hadas, laway rin hapagtayamum. Laway rin hapagtayamum. Na ipagtayamum ini, inshallah ta'ala, damikyan malilay tara, bangdarin hantang sin pagtayamum. Tayamum ini, alam taman yun, ganti ini sin pagwudo bangsa pa maway tubig sabo atawakan taro tubig sumura makamudarat kay mo in umusal ko sin tubig kana sin sakit kaw di man jali magpakay sin tubig jali kami pagtaron tayang mo mag-usal sin lupa sutsi ganti sin pagwudo amayan to mga palangon nga mga Islam in nagayta kato sin mga fukaha panihalan sin pagsutsi katampalan amuna in taharatul khabas ibang taharatul hadas demikian nasalita na in lang ta hantang sin pagsutsikan niya iban sin lang ta kaari sin pagsutsikan niya amo yato inshallah subhanahu wa ta'ala katuan inam na manjari lang ta sumunod din doon na haunlong niya at taharatu takunu bi syai'ain in kasutsihan lang ta ini doon siya haruang kadinis kaysa niya alma al-mutlaq ini karuan niya as-sa'id at-tahir. Na yung pagyanon ma al-mutlaq amo na in pagyanon lang ta amin tubig tuod siya asalan niya tubig amoy in pagtawakon mutlaq way siya kalamuran uno-uno. Kana siya tiyaga ini al-ma'ul mutlaq. Wa huwa al-baqi ala asli khilqati bihaythu lam yukhadituhu shay' yung fakku anhu galiban. In pagyanon doon amo na lang niya in doon siya tutog ha kamo kapag mapanjari kaniya sila Allah subhanahu wa ta'ala in wala siya kaya lamuran sin uno-uno na dahin hamin makapinda sin ini kaunan niya nganin siya lang tuwig mutlak bihan. Inyan katantanong niya, amoy hindi siya kalamuran sin uno na, siguro din kaaunan makalamod kanya najis atawa ini longta sutsi. Aw niyan najis kalamuran siya sin uno. In ma mutlak, aming kalamuran siya sin najis. Inya turin na siya tanganan mutlak. Damit yan, misan din nakalamod kanya sutsi, hatat kala, inamin sutsi na kalamod di manjari panutsi, hindi day sab siya manjari. Ini pakayon mo ipagsutsi. Bihan. Biya lang niya sin inamin ini tubig kami pagyanon tubig mutlak biya sin kami al-abar. At niya amo na yung tubig ini ano ini ano din eh long ta suba abar kupong ato na kupong iban sin namin wal uyun amin tubig anod. Tubig anod bihan. Audia. Amin tubig halihak yaon. At iniyain mga yan, suway siya mga aon-ulan. Dumaka ng pa siya. Aon tubig kumayong doon hamin. Lokal yaon. Damit yan, inamin suba. Bihan. Anhar.
Iwan sinamin atuluj agaiba. Iwan sinamin ayos long taon yan, biya mga ula. Dukay niya kun, ayos tumukas siya. Inasalan niya, hindi nga ulan. Matabang siya. Iwan sinamin harakat. Al-maliha, lang niya bihar al-maliha. Atin niya, tubig maun yun, masin. Bihar. Ini ni, biya itasin Allah subhanahu wa ta'ala, manjari siya hipanutsi ini nikatan. Minsan indakat yun, manjari hipanutsi. Sabab ini bakas piya nga subuhanin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamin dakat. Nabi itasin Rasul, ini yaon sutsi inamin tubig yaon. Iban damikyan sinamin aon mapatay roon kanya rin nagula alam sinini dakat yaon. Sutsi resab siya kaunon. Amon bangkay lang tara. Bangkay rin hapon. Bukod siya rin bangkay nagula rin parianod mo. Amon bangkay lang dagat nagula. Oo. Ang pagyawakan mo patay na siya. Patay na siya. Manjari siya kaunon. Biyad to. Ang beta sin Allah Ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Biya naog na mo lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil hatas sin langit in tubig inyan katan malanok. Sutsi siya. Na iban sin ini sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tuhdathu pi. Ini lang niya tubig, sutsi, buat malengkan bang siya napinda, hati na napinda yung hamot niya, miyangog siya, misan da tubig sutsi, bang siya miyangog, di naman jadi hipanutsi. Damikian, bang innanam niya napinda, misan da siya nasalan niya sutsi, aun saan waktu bihan, lulun, malam lulunan, mapindain, ulo niya, mapindain, nanam niya. Bihan, mapangog na ba siya? Naman siya mapangog din. Namisan inumon yun, di naman dyan inumon. Bihan to. Iban si namin ini walna niya napindaramit yan, di na siya man dyan hipanotsi. Pasal si uno-uno na yung nakabutang kanya, simudalong niya, najis siya atawa bukon siya, najis, amin sutsi siya. Di alam mo, tumig sutsi. So magawa, kaya hulukan man to sin Diyos. Ang sa Diyos, uno-uno na Diyos ini, amin kuan yun. Besi bihaw ni pagbutang mo mga apple juice atau ano yon katan inyon katan may mo sa di manjari pagail amo na lang niya in tubig ini sutsi di ka panutsi pasali inyon katan kaya lamuran na sa sinduwa in suwera siya tuod amin ma al mutlaq amin wala na pindaring nga tari asalin niya kapag manjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kani hamad tu inamoy in lang tahambu lang takajinis sinamin tubig. Kajinis si karwa na mo na yun as-sa'id at-tahir. Okay. Sa manjari, mga palangwan na kamay Islam, in hikarwa din ang mga ginisan, lang kasi na mo in, lang tayo pagsutsi katwa na, amo na in as-sa'id at-tahir, at niya lupa sutsi. Lupa sutsi, ini damikyan, makajari hipagsutsi. Sabi tayo ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, petaron kato, ha ayat niya demikian beda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin in lupa sutsi manjari hipanutsi lawan yang wa huwa wajhul ard at-tahira min turabin aw ramlin aw hijaratin aw sabkhatin in pagtakon long na lupa sutsi amuna in lawan ta wajhul ard at-tahira in tibay mo ansin lupa babaw niya yung karwana babaw sinamun lupa sa ta sutsi lamod na rin doon in bangunbun atawakan lang ta buhangin bunagawan ilan sinamon hijara biya batuwa pasir na iwan na sing kaiwanan katuwa natin na amuin doon nakalamod rabilang din ha mga lang ta ginisan sin lupa katuwan so magmataw dyan ginisan amuyan mo narika po long tanay karya santa mga pasil-pasil da buhangin iman si mga long tamuin lupa bangunbun yan habang wala Arab katon o mga desert yung katon na modernidad to so naman yung pagdagon lang ta as-sa'id at-tahir hati niya lupa sutsi karena ini petarang sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya lang niya ju'idat liyal ardu masjidan wa tahura hati niya piapan jaris na Allah Ta'ala hilang niya kakulong na inggil lupaan
masjida atin niya manjari ko pagsujuran pagsambahayangan pangibadatan tahura sa tayo ini sutsi pagkajari ako sumambayang hauno binaybayan bang mayan atin niya doon halupa sutsi iyadto makajari ako magtag-ipon palotas susunod patuhan na alamin doon hatampat luwayan lupa amin sutsi amin din beta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law na yakunu sa'id mutahhiran 'inda taqdil ma law na maawon atau kan makajarilong na inno pa hipagsutsi inda taqdil ma hato tulong na wayron na tuwig Boy kawakan. bawayron kawakan mo tuwig aun saan mga lugar katuan daw tayo ang kulangin tuwig atau wakan aun tuwig sumuro wain tuwig yaon tungod na kung pagmistang-mistang mga anak mo atau wakan ipag-adjad pagkaon na katuan mga ipaghubo ipagayin na wayron na kapag-adjad pagkaon amo yan hanggang indal pakdil ma hawak to wayron na tuwig kawakan mo jari in umusal ka ganti sin tuwig hipagsutsi amo na in lupa sutsi na sa burtakain aw indal ajazi an istimalihi limaradin o nahwihi atawakan hanggan kau jari kayo mabapusal sin lupa hawak tulong tinikaw di makaraos umusal sin tuwig kana sinway nga os muara kala katuan nasakit ikaw nasakit ang kan nasakit ka lang si doktor di na pamanjari lang na magpakay sin tubig ay masasin tubig in kuan mo yan so naman basaw sin tubig gaman na lang tabi mga dunuhonin na dunuhonin sakit mo so amo yan to so diyan yan tumagusal sin longta lupa bilang pagsutsi inulikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat niya laos na Allah subhanahu wa ta'ala palang niya palang tajidumaan patayan mo sa'idan tayyiba wala na ka mo nakabak tubig at tawakan di na ka mo kabak tubig karena sinwayong tubig available din doon laos na Allah ta'ala yariin instruction ko kanyo mangway na tubig kawakan niyo ipagsutsi niyo na on option niyo ruwain amin din kasi na magato dali ruwain katan kato sabi na matamanunghay wala kita kasig sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang na maghati kita hati yung tinagama magdakyahati ang tamuno sinagama asal-asal maluhay magduluhay magduluhan luhay law sila Allah ta'ala yung instruction ko kanyo bang wayo nakawakan nyo tubig dariin patayammamu sa'idan tayyiba pagtayammam na kamo in pagtayammum ni unong saron nyo sa'idan lupa umiya Allah tayyiba amo insut si isab amo yan instruction kato sin Allah subhanahu wa ta'ala bantay ni na arad pagtaat patungan na bulalamin bilang ibadat sa lagu-lagu po Allah subhanahu wa ta'ala namit yan ba kasi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna sa'ida at-tayyib tahurul muslim wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyumassahu basharatahu ayan to law si Nabi sallallahu alaihi wasallam bunna tuod in lupa sutsi inyan tahurul muslim ipagsusutsi sin bangsa muslimin wa in lam yajid al-ma'a 10 sinin minsan panong nari na siya makawat tubig ang putahon wayong tubig kawakan mo lang siya putahon masira jari kayo mo sinama subhanahu wa ta'ala in mag-usal sin lupa Pangway na tod kawakan. bilang pagsutsi mo bangway na tod kawakan mo tubig yan tubig takato si Nabi Muhammad sallam na bang siya magkawak na lang na tubig atin niya na palimasaw ba siya atin niya sa kuwan niya na sa tubig in ginta isig ba yan amo yan tubig takato si Nabi sallam namikyan ولإقراره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على التيمم من الجنابة في ليلة باردة الشديدة البرودة خاف فيها على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد. Demikian ini dadagos panukuti si Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Amr bin Al-As di hatang tayammum sin amon lang da karna halong junub siya katuan sindo mahaggot lang ta na kalangin haggot sindo man yan to tapos taga tubig sumaro mawura ay Amr bin Al-As mamudarang ingin hawaran niya bang siya magmaywo junub magpatay sin tubig kati niya nakala kumami
siya katuan na magmula siya. So, i-approvean siya si Nabi Sallam, panugot niya nga Rasulullah nung na manjari na ko mag-usal sindupa, bilang magtayamum, inhuwa ibta sa rabing maibarid, banglaw na mabuha siya, paginhawabaran niya, apabila siya umusal, mamaygo, mag-usal sintubig, sinduong, long ta mahagbot, inhula. So, amo yan to in long ta explanation kato, sin mga ulama, lamay kiawa bin hadalil, parmasyon Allah Ta'ala, iwan sa hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta, iwan sa namungkis sa Jumato kang Abul As, amo na reaksya si Nabi sallam, kapag kaya mumun, sinamundong long ta, mahagbot, sarta, nalaw tuwig, sumagawa, mabuha siya, mamudarat ingin hawaran niya, karena sinagalanuid mo. Ingat to mga panahon ng kamis, matarang, maladog masawa, atin in mga parkada ini, long ta, piado may gato sinallahu subhanahu wa ta'ala, ini rahmatan lil ibad. Pag bilang rahmat sinallahu ta'ala ulong niya mga ipon niya hasupaya rin man sana hatungod sin pag-ibadat mong kanya insyaallah subhanahu wa ta'ala yan to in lang ta amuin nalulay na mo in hikarwaring ha mga katuan bilang manjari pagsutsi amin to na manjari aun di nasabot long ta dahil hatungod sin mga amin najis long ta nawista siya rin ha mga najis beta di kato an najasat pagyanon lang niya jam o najasa natin niya amoy ini bangwistahon bihan amin katiho kan na singkatan pagyanon najis in najasat in pagyanon najis dun haon lang ta al khariju min farjil adami min udratin aw baul aw maddi aw wadi aw mani wa kadhalika bawlu wa rawsu wa jami'u kulli hayawanan lam yubah aklu lahmi. Biata bimaon dahil mga ini najis bista siya najis uno na gumawa siya rin ha dua jalan sin mano siya uno na gumawa dahil ha dua jalan hati na dua lalawayan lumi dahil ha mano siya inyang katantian siya najis iwan gumawa dahil ha ini sino daw so libang babae aun doon haon lang niya pagtawabon maddi in ba nga ini in maddi ini biya mga kuan ba bang biya bisarahon ta ini amun biya mga aun magbuwa dahil ha usog ibang babae bang siya amin bukon turun mo bukon sab siya ihi bukon siya ihi gumawa bihan na amin biya malandog madtubihan gumawa din na aurat sin usog ka atawa babae tawon sila katon gumawa lang na inda pagtarjima waktu biya mga biya biya mga tali-talion na bihan magkuhan sa parkala sampai biya buwan sa bihan damikian in wadi bihan to resab magbuwa siya amin bukon siya biya lupa ihiiyaon na in sumuno kaniya amin manni lang ta ayad to bang sa pamamaaw ng pagsuok simbabaywan usog aw niya to gumawa kanila in pagtag kaniya manni damikian amun ihi gumawa dahil ha amin aurat sin usog ka atawa babae ka damikian amin lumni lang niya raut wa jami'u kulli hayawan lam yubah aklu lahmi kataan siya amin mga hayop ibang binatang bukon kakaunon atawa di man jari kaunon sin unod niya niya on katantan najis atin niya sampai imbaran niya yon najis iyon lumi yon katan wa kadama kana katiran fahishan min damin atin niya damikian in amin dugo longta amin lumi dugo ba basta dugo ang tanari man jari misanin namin dugo dahil nga uno ni dahil nga amin pagbabae pagbulanon niyon na inya to matawag dahil siya ito najis damikian in nana kay aw kay iran sin suka damikian wa kada anwa al maitati wa ajja'uha illa al-julud in dhubihat fa innaha tutahhiru bid-dibar liqawli Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dhubir
pakabtaho. At niya, aon din doon haon, misan ni mapatay siya, yung binatang yaon, at kala yung binatang atawa hayop yaon, susumbayon siya, di mo na mapakay unod niya, yung kwan niya katan, sumakawa yung pais yaon, mahinang siya ko namin pagtawagon nila, dibak. At niya, kawaon nila, namin pais yaon, pakayon, aon kaywanan, hinangon nila, sambil hipag, ini putos simbaran nila timpo kagot bihan mausal nila inamoy ini long ta paisim binatang yan sa aming binatang long ta magkauno ini manjari kauno nin ini inunod niya dahil ito hiyalan dito ka para po rin mga long ta amin mapuas dito amin di makaunin uno niya misan pa isang long ta inyong susumbay una at kala miyatay siya wala siya limaway nga pagsumbay inyan to nadis na siya di na siya ito manjari na amin ito lang ta imbiya mga pangadyan ta hawak to ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala hawalik ito kaganapan na mo inamin pangadyan sampai dumagpak kita niyo pa amin ibadat sa bahayang insyaAllah subhanahu wa ta'ala ibalik ko maripa ini pindua ko sa kanlim. So, alhamdulillah, mga panahon na kami Islam, ito na to na lang ta diyungog nilayan. Natin na paliharan sinamuin kasutsihan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, inatupatan, murah-murahan, lang ta napasawa na mo, makapot niyo katan, bukod hadjet, lang ta naghampit sin ilmo, hindi among kamuli burungog, nabikyanin kami, amuin lang ta nagbilay-rihay ni, imaanong kami kitab, natin niya ini, bilang na isabsin, pag-educate na mo, ginhawaran na mo. Lang tayo ng pangadyan daw pahugot simpanumtom matawakan hipagpabago silang panghati amo lang tabi mga di maraan-daan na kantuan inshallah subhanahu wa ta'ala. So dito kataan mga palangon ha kami Islam kiyawa na mo lang ta yuro na mo in lang ta arrangements sing kitab amo nakawatang diha ini mang biadi ini na mo lang ta aturan iwan na sing kataan na mo mapatutin ng ta tungod pakasutsyan. Ini kata alhamdulillah lang tabi mga continue na mo ora inshallah lingkod na mo rin inshallah subhanahu wa ta'ala hawari desinduman ini lang ta continue na mo in topic na manunjogi kita mariha ini sampai kita magkasunod na pasambahayan inshallah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan inadukatan bangmayan may nang natulong tabi mga matakadam inshallah subhanahu wa ta'ala in pangadjaan amoy lang takatubasing kami sarta lang taga-anggautan sing kita niyo. So, abin ilmo, minsan pa piyang nag-jita, mo pa rin anggautan, di na dugumpaat ka ito. In pagtawag magmumpaat, bang in ilmo yan lang ta, kaya paglaki mo. Kaya anggautaan mo. Hadakuan, di ko batong basan sinallahu ta'ala, hamin, pag-apply mo, pag-takdik mo sinamuntang hati, lang ta, kaya pahaman mo. Dahil sa sariya sinallahu subhanahu wa ta'ala. So, insyaAllah, mga panahon na kami Islam, waktu na katuwa na, nyamot na waktu na. Dito na muna patugtuwanin lang ta pengajian ketupon na maruman ini mamaid na kami hadapan kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi